Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding ngeg. Adda tao dito iturod? Kasla... Ha? Ni Ami? Adda kadwa na lalaki. Asit ka ina. Dayday, tinayaw na kun. Asin na day takadwa na. Ami? Ma'am Rina. Kunak no asin na itayon ka adda dito turod. Si kamot kayan. Kat adda kadwa. Sige, inkamin. Intan Anton. Ha? Mabitlaan! Ami! Api anak kalidliday ka! Nagsangsangit ka! Asin na dito ka duwam? Kaayan-ayat mo? Ami! Mabitlaan! Agsarita ta kumapay! Ami! Di na ko dintay tayak. Kaayan-ayat na nga tayo di ka duwan, eh? Ada di na kinaawatan? Isa day chay, imsang sangit nan. Iman man. Nagasgasat pa lang ni Ami. Gaputa kadwa na ti kaayan-ayat na. Ngam siya. Tsaka mo kita kami pa ikinigito. Tsaka mo. Nagsubli pa'y dito sa San Isidro. Wan ko saan. Anton, agsubli kan ijekota. Unami. Nadagdagan lang ti sakit tinakam ko iti ipapanta iti turot. Santan nga agtuloy iti ipapanta ko may tiayan dalando. Diti ka natangan, Mang Igme? Mabaling samatin nga apitin dagiti natnatan. Ay, ma'am. Talaga nga apitin ang dagitaan natin. Kasta? Nabiit mat gaya man yan. Manula abulan kat maapit dan. Ay, ma'am. Sige. Gaano ti apit ta umayak tumulong? Ay, tambigato, ma'am. Da kami tulatan. Saan ka nga bandog pa eh? Kaya't kumati tumulong, Mang Igme. Isa adinak panitan. Nanawag? Oo na, ma'am. Kabailak na ito, Mang Igme. Sige, panawan kayo pa'y gitoy. Kasarong karak dagiti daduma amula. Oo, ma'am. Nasingpot niya, Ma'am Rina. Awan ti makunakin ko na. Sapay kumata, agnanayon ti kinasingpot na. Kabalintan kag sublay kuta mga ansong. Luday tati ko namlando. Ngam, kabalamon? Naimbagang kan? Kabala kon mga ansong. Sige, palupusan kayaw. Ngamnas ka na parbagon ti irororyaw. Tapno awan ti makailasin kada kayaw. Wen tata? Kadaw ti panggapyaw nga ipapanaw. Depende kinilando, tata. Urayin ton bigatan, tata? At dakada kayo, dayta. Riingan kay tulangan, intun parbangaw. Sige, in kayo, kat agan anad kayo iti dalan nyo. Wen, Tata Santos, kat ulitin mi ti agyaman iti kinaimbag mo kada kami. Agyaman kami, Tata Santos. Sapay ko matadi kayag baliw, Tata. Maawatak ti kayat mo, asawan. Wen barok. Saan kayo nga isagmak? Agtali na edak anapudno kada kayo. Laglagi penyo day ka. Agyaman kami, Tata. Sige, in kayo. Sakbay nga ginagaw tisip nga kinlawag. Sige, ano samti magnalando? Wen maansong. Hanggang kabalam ka di. Ang mga namarigatan ka. Kabala. Di napakadanagan. Ano samti magna? Aging ka makadanon ta iti sa kanan ti bantay.
Apag naan nga agturong ijikuta. Uwan mga ansang. Apa man na makadanon tayo, Jay. Agi na natan to. Anya, Tiago? Apay nga ginggay takot di mo pala isubli di kwartak alasipdot? Duan abulang tinapalabas, Tiago! Di ko nam siguro kat nalipatak kanya. Jack malipatan. Iso nga isublim kanya. Saan mo ta siya tin nagsipdot, madam? Kan jak mat masarakan tin nang itaray itibag mo. Buyot mo tinangitaray itibag ko. Awan buyot ko, madam. Agmay-may sakla nga pasurot yo ang manipdop. Jak kayat ti mangala iti buyot ko. Kay so pa iti bingay da. Isong agmay-may sak, madam. Talaga ajak masarakan tin nang itaray itibag mo idi. Salbag kiti. Uray pa'y nabayagan dahi di, Tiago. Kaya't ko atak ko atim latanwa sino ti awanan bain. Kat ibagam kanyak tado saak. Matungpal, madam. Sayang pa'y dahi di kwartak. Kwarta na ka no. Idinto ta amok matlang. Nga iso day jay day di bingay na. Iti sinarag mi abalay tibag nang. Awanan nabayagan ungaw. Nagbibingayan min kadagiti buyot ko. Iti kabisera. Ada kagayam dito akin nga to apaset ti mansyon. Kunakno sa dinon ti ayan mo. Ma'am, Talaga asaan mo amaliwayan ti aglarga vista, Ella? wen ma'am. Uray pa'y manon abulan tinapalabas. Sipod da di pa nang gandat da amang serak di ti mansyon. Nasgan nga agpaliiw tayo lata. Narigatan. Amangan no kalata serkanda tayo dagiti pasurot ti jablo. Pasurot ti Diablo. Wen ma'am. Patya. Saan da tayo asardengan? Aging gaadid agbaligi iti panggap da ditoy. Makapadanag matdagita nga imbakam, Ella. Ma'am, ibagbagak laeng ti posible ang mapasamak. Awan matkit di iti pagdanakan tayo. Taado ti gwardya di ti mansyon. Napalawlawanan iti gwardya. Wen ma'am, ngam saan tayo nga amo ti kabailan ti kabuson. Wenno, dagiti tattao nga agpangpanggap iti dakas di ti mansyon. Ella, Iso ajak sardayan ti aglarga bista ma'am. Tadakkel ti maitulong dayto nga aramigan. Naan-anay ka din ti panagimbag mo nando? Saanin ang nasakit ti sakam no magnag? Uwan ami, saanan? Nananayan ti panagimbat ko. Kapaila kon ti makilumbay ti tinarayan. Kaya't naasawan. Kabaulamon ti makiramit? Una. Nasayakan. Gaputa kayat ko itan nga aggaraw tayo. Anya, Kayat kun ti agippalas. sigurado ka ni ti dayta ami. Jakon mapalabas ti kinadakas na kanya. Isu kayat ko itan abalsan. Kasaritam niya mga ansang. Noanya ti bagana. Iso tinatay Aggaraw tayo. No dayta ti kayat mo ami. Ngam saan pa ngita? Saan pa'y nga ita? Kaano to? Relax ka lang nami. Kas itinakunagkan ka itin. Saan mo ang mahabak ti kabusor mo? Babaan ti pungtot mo. Dumteng tayo iti dayta ani. Kat di kagdanag. Makabalis kanto. ano itan ba? Saan nyo ka dinasarkan ti mansyon da Rodrigo? Saan pa'y, madam? Anya. Nga mapay, sayang matno tiyo sarkan ti mansyon da. Dakala kwarta ti maalayo ijay, kanado nga alahas. Saan pa'y ngita, madam? Nasaysaya at magpalabas kami pa'y iti tiyempo. Anya. Saan kami ngagbaligi ita no bilang? Gaputa sigurado. Adon ti gwardya ijay. Oh, apay, diyo ka ba na labanan dagiti gwardya ijay? Sana nalaka, madam? Anya. Ha!
Awan nga rod amuyo no kasta. Sana kasta, madam. Total, ado mati mabalin niya sir ka na balay ti babaknang. Di dagi jay pa lang ti sir kan mita. Saan kat ati mansyon da Rodrigo? Ngamin, sigurado asaan kami ngagbanligi. Wan, madam. Kas itinakon-akon, agpalabas tayo pa'y iti tiyento. Da kayo ang laki at kakadwa dito ikuta. Agsagay na kayo. At daaramidan tayo ta. Mapan tayo iti Ranso da Don Simon. Kat mangukod tayo iti Bakada. Kalpasan na. Intay lako. Tapno at da pagpampaninutan ni Don Simon. Agsagay na kayo kakadwa. Taplanwan tayo anong bagtaramidan tayo. Tapno saan tayo magkibaltang. Kan saan tayo amay sagma? Nando, nakita mo ti mabalin tayo pangipanan ka dagiti baka? Huwag naman, Ansong. Sige, sinyasa mo dagiti kakadwa. Paumunod tayo iti naladan ti rancho. Huwag naman, Ansong. Uluwan yung dagiti kakadwa ang mangungkot iti baka. Kat palubusan da kami ako manaw. Oh! Saan kayo makagunay kontra kada kami? Tanay saganan ti paltog ni para kada kayo. Matay kayo, amit! Sige! Ikanda ka lang ti baka! Saan na kami lakit di apatayan? Agunay kayo! Agawaan mo! Iguyod dyan dagiti baka! Kaptintay lakit ito! Awan matkit iti pagdanagan tayo! Sabi nalagan tayo dagiti gwardiya iti rancho. Naiti ka nito nga gipulong da ita. Sublian tayo da apatayan. Ang tungpal da nga tayo, mga Ansong. Wan, padida kaya ti matay. Awan matititipag danagan tayo. Tadi armas tayo amin. Makitangit tayo ito nung bilang. Bas! Salbag ka. Kas ka lamang ulaman. Ay, bas! Diyan lang siya. Anda nagtakaw iti baka. Tapos dati ko natin may isang agugwardiya dyan siya ngay may diti mansyon. Ano niya? Uwan, boss. Ikay baga ka ni Madam Anita. Ngam, sigurado kay ti dayta ngay bagbagam. Sigurado. Gamog ko. Madam. Ati bagbagam tungan. Anda nagtakaw iti baka dyan siya, madam. Anya! Itamat lang, madam. Mapan kami dyan rancho. Amuan ni, nupod no tinapasama. Umayak mo! Agkabalyo kami amapan, madam. Kabalak ta kabalyo! No kasta. Intayong araw din, madam. Baligi ka kadwa. Nailako tayong dagiti baka. Dakkala kwarta tinaglakuan tayo. Mga Ansong. Saan lang na itaday ito nando? Maulit tupay. Ano? Wen, gapot amay sa awagas tayo dito eh. Apanang singir iti kinaagom. Kan kinadakas dakata tayo. Pangusaran tayo ti kwarta, mga Ansong. Ado ti pangusaran tayo ti kwarta, Lando. Mabalin mo't nga ipaay tayo at tulong ka dagiti marigrigat. Ha? Wen, saan ang masayang ti kwarta, Lando? Kaya't jiwasawan, idi kalman na napasamak ti panangukod da iti baka. Uwan, madam. Bilalagan na kami dagiti armado lalaki. Di ka magipulaw. Ano kasta ti aramidan me? Sogyan na kami kat patayin na kami amin. Ada diti rancho. Kakrop kayong matgayam. Awan pa'y sirbiyo nga dalito eh. Awan Serbio! Agpapada kayo amin na kunek. Ha? Awan Serbia. Kunek. Sumag na kamang matuwang. Kasanaitan, madam. Kalabsan tayon. Ngam! Jakon kayat amaulit pa'y dito. Da kayo kwatsa dito yung ratyo. Ma'am. Jak kayatan na maulit pa'y dito. Ma'am. Kahit ka nito amaulit pa'y. Agsumbat kayo amin! Nabanogak anag ka po iti radyo. Salbak.
Ti telepono. Insyang! Sumbatan ti telepono! Insyang! Napananday tiyay ang babawnan. Siyak man lang ti bang sumbatan. Albans Residence. Hello? Hello, Doña Anita. Kumusta ka, demonyo? Ha? Sino ka? Siya ni patay. Kat mabiitan ti apit mo. Sino ka? Ibagam na sino ka? Dinakbot-bot ngan nakasta. Agpulo kan tumatlaan jablo ka. Asidagan ti apit mo. Hello? Hello? Inbabanan ti telepono. Salpag. No sino man day jaya tao. Saan ko nga atrasan? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Asino nga dahi di amang butbuteng ka na kayo, madam? Tsaka mo. Lalaki ka diwan no babae? Tsaka mo. Tsak maawatan ti boses na. No babae, no lalaki. Aniya? Asidag kanon ti apit ko. Apay. Anya ti katawaam tungan? Kuha madam. Aday ko mo't boss. Makakatawa ka rin, mate. Apay aya. Anya ti katawan? Ay, awan boss, awan. Umadaywak manlagan. Dita kayan. Madam. Pasensya mo nitoan. Kimaron sa ti bulan-bulanan na. Bart. Agparparikot kita. Asino nga taday jay ak color? Saan nyo na panunutan dito, madam? Awan na siguro ti maramidan na nasayat itibiyag na. Tinasayat. Saan nyo na sumbatan pa iti telepono? Tapno di yun mangagpay ti baga ti color no asin man bilang ti umawag. Salbakit ti. Mapuribura na ka talaga may papanitid dayto abanap. Salbag. Aga sa mga tibaka na takaw ay di rancho. Wala na, Papa. Apa yan? Agraman ti rancho, takawan dapay? No sino man kita amang kalkalapan kanyak. Jak ida pakawanan. Papa, pangaasino. Saan kayo nga garamit itidakas? Bayan yun. Anya, bye-bye akon. Ado ti baka iti rancho, Papa. Ado da. Sayang kami tinatakaw. Wano inukod na baka. Agasam nga dagay dyan na pukaw, iha. Basik lang ang abaka to na pukaw, Papa. Masukatan dan tumanan. Isaan-saan ko man aday tati pakaburiburan nyo. Apuon ti pagaramidan nyo iti dakas. Baknang tayo, Papa. Kat saan amaksayan ti kinabak ng tayo. Gapulaan kadagiti na pukaw abaka. Salbakit di. Itamot lang. Mapanak e rancho. Umayak na, Papa. Kasaritak dagiti gwardya ditoy. Sige lang, Papa. Igalit kong dagiti kabalo iti dayta akayo. Adayta, nagpasin. Makabannog nito, kabalo. Mapanak iti dayta akasin. Talagang adi ba ka dito rancho? Oray inaldaw nga adi na ako da. Mabalingat da. Gaputa ado mo ti urpon.
Asino nga tadagiti imay dito'y anang likod kadagiti baka. Kunada adi armas na. Asino da nga ta? Pulis? Soldado nga ta? Anyan ti pada at tao. Timang laklak at ti amuda nga aramida. Bart, isa ganam ti kotse, rumwarta. Madam, Kayat ko ti agpalpaliwa. Kayat ko nga iliwliwag ti pan nakaboribor ti utak ko. papanandaw ka di, madam. Iti sugalan. Sige, madam. Isaganak na ron ti kotse. O anya pa ba? Nakasarita mo dagiti gwardiya? Mapantayon? Wala ha. Papa, ado ti baka diti rancho. Kasanon, makanayon nga umay ukudin dagiti baka. O din inot amay pos. Saan mat siguro ang maulit, papa? Gaputadamot gwardiya. Dinagaamot ka ito. Diyak kaya basta maungaw latan da ito'y. Kaputa para ken ka amin dagito'y iya. Para iti agbalinto a pamilya. Papa, Diyak kaya ngagrigat kanto iya. ni papa man. Kabaan ang ablagin ti bagit. Isa di akong panunutan na kasdan. Sino ko mga rodyag tawid ka dagito'y akinabaknang ko? Lusan asika. Papa, Amin akinabaknang ko. Sika kaya tawid. Anya ti sumaro na plano mangansong. Agibalas tayon mga adsong. Magagara na kun amang parigat iti dayjay a rapist. Di kaganat kunak manen, Ami. Tanoy ta. Riribukan tayo pay langit ta. Aramidan tayo ti amin nga mo tayo. Tapno mariribok da. Maudin to, ti papatay da. Anya, Di kaganat kunak manen. Tama nga mo may sagmak ka. Mo talaga kayat mo ti agibalas. Urayan ti umno at tiyempo. ta saan ka di nga itati na tiyempo? Sampay. Iso adi ka agapura. Sumurot ka iti baga. Tapag saya atam mo tayo. Pagtugaw ka lang do. Kadoon na nga aginudo. Saan ka di nga ta makaturo? Iso akinay kayat mo laangin ti may dito'y ayan ko nga giniinodo? Uwin ami. Anya ti di mo pakaturugan? Sika. Ha? Siya? Apay? Pampanunutan ka ngamin ami. Apay, Lando? Anya ti bang panunutan may papankan niya? Kuha. Aging kayo na. Diyak may baga ti kahit kung may baga kang kuha na. Sa bagay, awan mo't lang sirbina. Amangan no umikay pikit ti kanya. Lando? Kuha. Awan. Awan ami. Pagayam ka, Lando. Sikati kasingadan agayam ko. Isu nga ibagam latta ti kayat mo nga ibaga. Kuha. Pampanunutot pinapasama ka nga. Tiki na demonyo da dya tungan. On. Iti onos ti panagbiag ko. Diyak malipatan dayta. Kat awan ti sabali at tartarigag kayak. No di ti makabalas. Ami. Kat agbaligyak. Gaputad da kalata iti sibay ko. Saan ka di? Ami. Amok adinak baybayan. Amok atulungan nak Lando. Gaputa na patigakan ka. Saan ka di? Well, napatag ka kanya kami. Sikat ikapat kan kanya. Pinalpaliyo kayo ijerwar itay, Lando. Aging ka ngayon tulod mo ni Ami iti kalapaw da. Maansang? Nadagkat kayo una iti tunggal maysa. Mabalin ka di amamuan di kayo papananday ta? Kaya't ko lang amamuan.
Nga da nagkinaawatan niyo. Awan, Mangansong. Awan? Nga ta, Lando? Talagang awan, Mangansong. Sipod pa eh. Agpagayam kami kanyani. Talo kami di kada Victor nagpapagayam. Ang awan mo to ni Victor. Gapo tamay sa ita na soldado. Ket, da kami kanyami ita tultuloy ka sa pagayam. Kasta ka di. Apay ka dadamdamagan, Mangansong. Kaya't ko lang ay palagip. Asana mabalin ti kasta dito'y kuta. Ha? Sana mabalin ang makirelasyon kay ti Padam at Agakuta. Gapota parikot tulakit diti itdan da ita. Uwan, Mangansong. May sa ti panggap tayo. Ti motibo tayo. Ngaron, agpatinggalaan dita. Saan tayo na nayunan pa iti sabali abanag? Tanong nayunan tayo pa iti ayat-ayat. Ang mga no parikot tulaan ti isang bayna. Mawatak da ita, Mangansong. Sana mabalin nga agsikog dagiti babae dito kuta. Taparikot tulaan. Mawatak, Mangansong. Iso alaglagi pa ninyo kumaday ta kini ami. No addaman relasyon niyo. Wanya, madam. Nagamit na yun? Nangaba kayon. Awan samat ten tinapdakwar tayo. Kanak pa'y no at bulsam dita. Awanan, madam. Naibos matan. Salbag. Awanin ko atak. Ala, mapantang arudan. Agawid pa ka din ije mansyon, madam. Saan? Mapanta ije pasda. Sige, madam. Ijay ti kayat ko apaghinanahan. Sir Rodrigo, kayat ko ti mapan ija asyenda. Palubusan dak ko ma. Sige, Ella. Adagan ka. Kayat ko ngamin ti sumarungkar ijay. Adagan ka. Kuyugan na kan ni Carlota. Ay, wan sir. No, saan laki di amataktak ni ma'am? Mabalinak mo't ako yugan. Wen, inkalaing ibagagan ko na. Adda iti silid ni. Mapan kalaing iti silid ni. Kastamat ka na kayo. Naimbag nga oras yumat. Umay ka, Ella. Mapanta iti kaprutasan. Intamang puros iti kanunta. Sige, ma'am. Ay na, nakaayayat dito asyenda yo, ma'am. Wen, Ella. Ada ti mula akayo nga agbunga iti prutas. Umay ka, mapanta iti. Talagaan nalawa ti asyenda yo, ma'am. Nalawlawa ti asyenda yo ngam dadon niya Anita. Agraman ti rancho yo, ma'am. Nalawlawa mo ti rancho yo ngam dadon niya Anita. Kasta ka di? Wen, ma'am. Iso anabakbak nang kayo ngam isoda. Agraman ti mansyon yo. Adayo adakdakkel ngam ti mansyon da. Ngam sayang laeng tawan ba't anak mikin ni Rodrigo. Nga iso kumati mang tawid. No pa'y kasta? Adamot ni Victor nga iso ti agtawid amin kadagitoy. Nagasat ni Victor, ma'am. Wan, Ella. Tanapatugan ni Victor kanya. Nasingpwet nga ubing. Aging ga nagbaro, awan tinakitak apakapilawan na. Pudno day ta, ma'am. O ala, umay ka. Ijay abanda ti papananta. Intabang puros itinaluom apapaya. O ay, mang anso. Patgam ka din ti kayat ko ang mapasama. Ami. Kayat ko arautan tayo day jay apasda. Napankan ijay. Iso nga amok akabisado man. Wen, Ami. Kabisado. Gapatabayat ti kada kijay. Inadal ko ti aglawlaw. Mang anso. Sige. Rautan tayo day apasday. Nalakalaing aramidan tayo day ta. Kayat ko mas palon tayo dagiti babae anak kapukot ijay. Saan na day ta? Takawan tayo mat day apasday. Ado tinabalon tayo nga laing ijay. Pudno day ta. Sige. Isaganaan tayo day ta, Ami. Planuin tayo na imbag. No kasano, tika raw tayo. Si
Sigurado ka sumurot ka no bilang ano? Kwan, sumonta. Kayat ko ti tumulong. Kayat ko nga damat maaramidak di ko ta. Isu nga isurot dak kumamat. Bayan kumanada kami langan ti trabaho ani. Agyang kailangan dito ko ta. Da kayo babae. Siyakla ang ti babaeng asumurot na bilang Lando. Di ka nakagkag. Kabaulat? Di nakpakadanagan. Ita ang makita ti kabaulak ang makirangat. Saan ko man nami? Diyak ka nagdadaka sa mapasama ka na. Bayan da kami ang lalaki ti Romao. Takberak ti pangadang ko Lando. Sumoro takman. Jak makaturog at talaga. Inak madlaangan agtimpla iti inumag kagkatas. Narnakanan ni Simon na. Nariribok lang tati panunot ko. Oh, jak ang muno apay. Salbak. Rabrabiin ngam addalat ta umawag. Sino nga taday tang umawag? Inak man na sumpatanan. Hello? Sino daytoy? Hello. Sino daytoy? Kumusta kan, demonyo? Ha? Rabiin, Doña Anita. Agkarara ka namang dagkarara. Gapo, taumadanin ti akit mo. Anya? Umayak ita arabii, kat apitan kan. Kanibusan namon. Anya? Sino ka? Sino day tamang lukloko kanya? Tipisit at telepono. Taagriring manan. Sumbatak. Hello! Buisit ka! Na sino ka man namang lukloko kanya? Ang pakita ka! Talaga ang makay blatak no kastoy lang! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ami, sigurado ka kadi asumurot ka kada kami? Wan mga adsa. Talaga asumurot ako. Kayat ko ti tumulong. Makamu ka. Nakasagana akong mga asong. O anya, sumanod tayo ka din? Why? Kat apag iso, nasipnit ton, inton makadanon tayo. Awan ton ti makadlaw kada tayo nabilang. Ano basta boss? Agtig na tayo man ita. Mangsarat tayo man iti balay ti baknang. Wantungan, kat agdan prospect ko. Ha? Sigurado, atong laki dito matakaw tayo ijay. Awan ganas ko boss. Adon to man ti bingay ni madam. Anya? Naimbag kumamat no umay. Ngam mat? Kay tala agawat yan muna. Talaga nga awan panunot mo niya, Tongan. Ha? Iso, ti amo tayo. Ngarod, agtungpal tayo iti amin na pagayatan na. Ha? Ngam no di mo kaya ti agtungpal. Pumanaw ka langan. Papanak kay boss. Makamu kaya ti biyag mo. Anya? No reklamo ka, reklamo. Pumanaw ka langan. Makauma ka. Adda manan ti panakariribok ko. Imawag manan idirabi ije color. Anya? Anya timbaga na, madam? Agsagana kano tao may nakapitan. Isok kano ni pataya. Anya? Sana ka nakaturturog, Bard. Pampanunutat nga mga no adadakas sa mapasama kanya. Madam? Ngamawan mo't kayang. Talaga abot-bot ng nakday chay a color.
Asino nga tatay dyan, madam? Naibusisan nyo ka di? Jak may busisan. Amantay tumot lang mo asino day dyan, madam. Mamuak lang ti kinasya sila. Pagikarwa. Upat lang tagbantay dito'y paraiso, Dagol. Sumurot kada kami tidaduma. At apag natayo itong rabi, isungag sagana kayo. Sino tayo batay, boss? Sika, kan mangkita ka ni titalo pa akadwan nga bati dito'y. Kat, da kayo tagbantay dito'y paraiso. Dagi tidaduma, isurot mi itipagnami. What, boss? Dagol, agbantay kayo na imbag dito'y. Diyak kayat, ngagbarbartag kayo manang. Hintay ka namin. Sumalog ka. Nakasagana ka? Juan, itay pa'y anak kasaganak. Namabalin. Jakat nga may ka. Bayamla ko man handa kami timakamo. Naibagak nagkanlando. Dinak ko ng kontraan. Ang naman. Bayan naklangan. No nakasagana kayon, intayan. Sigurado, ado timatagaw tayo iti dayja balay. Kaputapaknan. Kuwarta ka na lahas, ti kang ronan at nakawan tayo, boss. Wan tungan. Pwede kami tingati, madam. Alahas. Agbibisin. An? Gabro na talaga. Kukuha namin ti matakaw tayo nga alahas. Sumarbang kan. Naglaing ka nga reklamo. Amom ka din no anya ti aramidag kan ka. Iti ka nito ama uma ka. Anya ngay, boss. Dispatcharan kan. Kat ti paltog ko ti usag. Si kamot, boss. Agang angawak lang, Mike. Agulay makan. What, boss? Malasam ti pagna tayo. Mas kinapugsatan tayo dagiti barbed wire. Tapno makastrike tayo. Aramatan tayo dagiti inala tayo apang pugsat. Uwan mang ansong. Adda silaw itiruar ti pasdek. Iso analawag. Ngam itilikod ti pagnaan tayo. Nalaka tayo ang makastrike. Sige mang ansong. Kabisadong dahito adis ha. Isuot si kati matungpan. Sige. Umasidag tayo ni ti pasdek. Uwan mang ansong. Ay, laki na talo. Agpantay kaya. Maturok ka. Dalawag. Wen, dalawag. Awan magkidi ti pagtanakan tayo dito. Awan pagpagkitan tayo. Naskan niya ka na tayo. Nangaw na kat op-opat tayo. Wen, dalawag. Agreedam kayo. Kang di kayo umununag iti silit kag iti papain. Wen, dalawag. Sige, inak maturog kat agbantay kayo. Aday ka. Napugsatan lagi ti barbed wire. Mabalintan ti sumbrag kakadwa. Nakasagana ka nami. Juan, makansa. Ijay abanda ti pagturungan nyo. Si kamot ami. Ijay ti papanan nyo. Uwan mang ansong. Juan, makansa. Kasbigayan, tilit natin makilangat. Nagrigat mat gayam. Ngam, kabaulak tayo tayo. Napaman! Alag ti paltog na. Ano din nangay ko ka na buong? Bumangon naman kiti. Di ka gunay tinakas. Di nga itong dagiti imam. Ansong! Nagol, di ka kibaltan. Kasigurado ata ulam ti paltugak. Wag gunay kayo tidakas. Ano tayo kasabulan? Kasano nakastrike ka dito pastek? Awanin ti adu peso. Sige, ipurwak mo dito itapaltog mo. Agawam! Wan! Okay. Aday ta, may purwakan. Dagiti susi ngay gamo. Ipurwak mo kanyak. Agawam, Dagol! Tanusan! Kalbitek to'y gatilyo ti paltog ko. Katday tamuging mo ti matamaan. Wan, mabitlan. Agawam! Antong dagiti susi. Itig ko kaya. Basta dinakpatayan ng saan.
Salbag tayo dyan, Ansong. Ginalutan na ti ima kan sakak. Sana inlak itirwa. Salbag ka, Ansong. Diyan ko makarukat dito eh. Gaputan nakagalot na kiti ima kan sakak. Oops! Ganda niya ako na. Sino ka? Ajat ikabaray dito eh. Ibatan na ka. Pinatid na. Sige. Lumaban ka, tapaltungan ka. Tapno agulimag ka. Doy. Magawaan, babae! Rumor ka ditan! Darasan! Magawaan! Rumor kan! Imay kami! Tapno ilibas na kayo amin ang babae nga da dito! Ayaman na! Darasan! Salpag tayo ti alalaki. Diyak matamaan. Siyak salangan ti adda diti umuna akad saran. Nakangaton dagi ti kakadwa ka. Abay! Ingatong timang! Adda tao iti likodak. Tiga-tigay, tigakas, tansan. Paltugan ka. Ipatang tipaltog mo. Tansan, matay ka. Asidakan. Ipatam. Juan, ibata akastoy. Ala, tumaltog na. Bigag danak! Saan da kayo pagkaramitan ni Tidakes? Ispalan da kayo dito impyerno! Manganson, awanan ti kalaban. Awanan ti makitag at di armas ditoy. Nasayahat! Sige! Alalayan da kiti babae! Tairwar mo ida dito'y pasdek! At iti susi ti gate! Umay kayan, sumurot kayo kada kami. Apay nga awanan ti makita kapasurot ni Doña Anita. Apay aman manulahan ti nakitak. Bueno, adda ti mansyon. Ha? Adda rin pa di klomay dito'y. Hagsagana ka no sino ka man. Matay ka. Nagsarteng. Asino nga taday ta? Nakapaturong ti paltubukan ka. Ha? Amok nga adda ka ditang aglamlabang. Rumar ka anak ka nga to dagiti imam. No di mo kaya tapaltugan ka. Ni Ami. Ami! Mangansong. Kunak to ka bugsong. Dito'y. May ka dito'y. Wan, mangansong. Agawan, rumor kayo. Urayan da kami di Terrorty Gate. Sige. Tulungan niyo, katrumor kayo. Ada ng paltog iti lalaki. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Umay ka nani. Awanan ti makita agwardya dito'y. Mangansong. Kakadwa, umay kayo. Kasanuitan mangansong. Alaan tayo amin ang mabaling nga alaan dito'y. Kantika ka. Lukatan nyo. Kat alaan tayo ti kwarta na dyan na. Manganson, naala kong ti kwarta nga da iti dato at drawer. Murasyak, naala kong ti kwarta iti pag-ikan da iti koleksyon. Hintayan ka kakadwa. Hoy! Apay day tarak. Ala tayo di ko ta. Ibatam day ta. Saan nga importante day ta? Wala may. Hintayan ka kakadwa. Manganson, adda na tamahan ng babae, napaltugan. Ano? Sigun iti may sa kadakwada. Tiabagan natin natamahan. Ipan tayo ti ospital. Kaasimat. Lando, kamusta ti babae? Tinaming hindi kiti doktor. Dalpasan. Kasanon? Urayan tayo makapapig sa ti babae. Sakbaya pa naman tayo.
Kasi man, kaya't ko kumasumurot mag-ijikuta. Sige, kasaritan to. Sangbag ka lagay. Lumaban kan tumat ngamin. Kadwa, hintayon! Balik dito man. Dakal man na kwarta tinatakaw tayo ita. Manbas, ato man ang timabingay tayo kwarta. Wala. Nagadupa ti alas, anatakaw tayo. Maragsakan lakit din ni Madam Anita. Busbad. Kapay no, kisayan tayo, magtitinakaw tayo. Matimot no, ado man ang tibingay na. Anya? San ka na, kakadwa? Awan magnamin, Boss Bart! Saan may tadamin? Kasanon, nuwadan to agbaliktad ka na kayo. Bisakton timadaksan. Awan pati agbaliktad, boss! Saan kami nagipulang? Huwag na ba siya, Boss Bart? Sige, Busbad. Kisayan tayo kaya lahas kan kwarta at tinakaw tayo. Nakadanan tayo dito yung mansyon. Sigurado, agururian ni Madam. Saan lagi di naturog, taur-urayan na tayo. Sigurado tayo ta. Tayo pay, rupat kwarta. Dayo. Nalaing kayo at talaga, boy. Isutiga po na akay, kaya't kayo. Anay, apay man na tinapis na, boss. Dahi takatawang salbag ka. Kaslad na kayo't nasawan. Awan ba't, boss? Bayam lang, bait. Okay lang, kanyak. Makita ang boss, Bart. Okay lang, kanukan ko na. Ni Boss Matt. Ala, Anay ko. yun ti kwarta at tinakaw yo. Agsasarita tayon to inton bigat. O madam, Antoy, at daanin iti dahi apag. Kwarta kan alas. Nadagsan, Bart. Ala, Bart, tungan, kayo na ginana, Inton bigatan, di pa nagsasarita kayo. Ala, kayon. Wan madam, intan tungan. Wala yan. Nakaan-anos ka no ni Madam. Limawati na lidamarupa na. Anya? Basta nakaan-anos kita'y kunana mapantagi na na. Iding to ta, nagsaramot gayang ti ulo na. Gusto, sumardang kan tungan. Lando, sumangat kayo ni Jekuta. Wan makansong. Agbati kami kiniami. Kasi kasunim ito'y babayan na paltugan. Sumangat kami to, inton pumiksa. Wan makansong. Agbati kami kiniami. Sana bale, tadamat yung kalapaw ko apag yan namin tayo lahat. O niya, tungan. Nakitang ka din ni Madam Marimwara iti selegda kini senyor. Saan pa, boss? Sisi magngarudan ngam nakaturog sa pailaing. Tadi pa'y matrimar. Kasta ka din. Ay, salbag. Makagaran ako na makigamit ti kwarta. Nagbayag mo tit arumwar ni Madam. Di ka ganat, tungan. Urayin ta rumwara iti selegda. Amay ka, mapantay di kusina. Intag templa iti kapita. Sige, boss. Mabisina ko. Oh, kita Simon. Nagado ako ata. Agasam ngay daytoy, anatakaw da. Ano nga paiso? Kasayak daytoy a kwarta, Simon. Sana bali, tasyak mo ti akin igkam. Kasayak, adado tibingay ko. Andiya? Naskan nga adado tibingay ko nga misoda. Total, dito'y damot amang magan. Kan makipagnanaud da pa'y dito'y mansyon.
Nukas ta nga ron. Ad-ado ti bingay ko. Aday ka, nawarasan kayo aminan. Makamo kayo, iti pangusaran nyo iti kwartayo. Ha? Anya ti pakasdawa may ti kwarta kay gamotungan. Madam, agsidawa ka talaga. Tapay? Kwa! Awan, madam, awan. Nawarasan kayo aminan. Nasaya at ti trabaho yo ita. Inton maminsan tumanan. Awan, madam. Ngala, agina na kayo pa'y itagal tao. Kalpasan na, mapan kayon ton. Iti trabaho yo. Salbag, nagalasa talaga ti ugali na. Bimasit, tinayawat ako at boss. Nagbasit, tinagbibingayan tayo. Kundi na tayo painik ka ni Tilas. Di ka nagreklamo, Tuman. Sana bale, tandamat kan bingay yo iti alas. Isuadi yun naman ay bingayan na kayo ni Madam Anita iti alas. Kukuhanan day jay. Kusita talaga ti bruha. Gusto day tan. Mabalin yun tinapan ang galiwaksay. Agpasal kayo, no iso ti kayat yun. Awan, boss. Inak iti para isaw. Ijayak nga kinana. Kaya't ko ti agpamasahi iti babae. Agdagan ka na itatungan. Agkuyog tangarudan na mapanijay. Imunan, dagiti dagduma. Salbag. Talaga, jak makarukat. Iti namay anyansong kanyak nangigalot to. Awan, jak makarukat talaga. Iti siratora. Ilukat mo talaga. Pilit mo lukutan. Jak makarukat din ay. Tronak. O dyan tinapasamak ni Dari. Lukat anak. Agawam. Tadi sabog ko na napasamak. Boss Bart. Natay kaya man dagiti talo kakadwak. Sino ti akinarami ni tinaytoy? Ni Ansong, boss. Anya? Ni Ansong? Wan, boss. Jack yung pakarop. Rinok atam na dagiti babae dito eh. Kat intalaw na ita. Anya? Jack ngamin makarokat, boss. Kapotan na irot panang tali na kadagiti imakan sakak. Iso nga, awan na ramidak, boss. Impopok nagpaiti silid. Ti awanan ba Ansong? Ato ti agas mo, Rosa. Agtumar ka. Agin na nakamanan. Tapno pumiksa ka. Imunan dagiti kakatuwam a babae iti kutami. Kaya't dati agipalas. Among ka ti Rosa. May saak mo't ana ipupok iti dayjay apasdak. Katawa na aramidak iti inar-aramid kanyak dayjay apungan. Gaputan na katutuklat pati patadam na kanyak. No lumabanak. Masugat ak lakit di iti patadam na. Kat idi nakalibasak. Inkaddan ko tiyag subli. Tapno maispal kayo a babae anak kapupok iti dayjay apasdak. Maawatak tirik nam, Rosa. Sigurado. Nadadaol ka na. Gaputan nagduduma mo't alalaki ti sumsumrak ijay. Katno kayat mo? Sumurot kanto kada kami ijak kuta. Kas iti inaramid dagiti kakadwam. Wan, sumurot. Nasayahat. Agkay kay satayin to amang balas ka dagiti pasurok ti Jack. Bueno, pagayam, dagitaman dagiti damdamag kan anunsyo itang oras. At man, di may sasunata para kada kayo amin. Anyan, nakalasan dagiti damdamag iti radyo. Itaaklaan nga agdengag manan iti radyo. Ngam kastamat ng tinangag ko.
At damanin balay tibak ng anastrat dagiti agtatakaw. Kat nataypay tilakay nga aking kuko ay tinastrat a balay. Kaputan na ilayon tipan nakaatake na. Nagalasan. Ma'am Carlota, ati ti meriendayo. Agyaman iha. Ma'am, apay akas tapiro tayo. Kas na makapungtot kayo. Kapungtot ko dagiti tattao nga awan maaramidan da iti biyagda. No di kinadakas. Among kadi, adamanin kayam na strak ti balay na abaknang. Kat nataypay tilakay nga akin kuko iti balay. Ta inlayon na mutten tinaatake. Anya? Dumakdakas mutten ti San Isidro, Ella. Wan nga rod, ma'am. Talaga adumakdakas ang ti San Isidro. Telepono. Disturbo. Rumara kumantay nakag-shopping. Hello? Hello. Naragsak ka din. Tanang panligi kayo manan sa iro. Ha? Nagpaligi kayo manan anang sarap iti balay ti maysa. Nakaapapal ka, Doña Anita. Ano manan ti kwartam. Jablo ka! Apay adi ka para kanyak no sino ka man! Sangwanak no talaga mo't lang na naturga! Di ka agdanag. Umayak tuwin ton rabi, kat alaan ka. Sino ka? Siyak, ni patay. Hello? Hello? Jablo ka! Hello? No, sino ka man? Saan kakabutang jablo ka? Saan ka makangas? Matay ang sa... Mamay! Anya tumapos na sama ka na kayo! Tulungan ka! Yung tayo ni Mamay sa hospital! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta ang tirik na iyo, Mama? Mayatan tirik na iha. Sigurado kayo, Mama? Uwan iha. Ala, agawit ka na. Adamot ang indeseta ti doktor at umarak. Intagatangan ang tagawit ka na. Naimbaglakid din ta nagawid ak, Mama. Awan ko matinakangag kada kayo. Kat anya pa'y tinapasamak kada kayo. Iha. Ala, kunayo matamayatan tirik na iyo. Agawid tayo nga rodan. Nung dumagas tayo pa'y agumatang iti agas yo. Uwan iha. Umanaw tan dito hospital. Diyak kayat ti angot dito. Awan Apolos tinagdaka dagiti babae. Inilibas day daan. Wan nga boss. Kati kadaksan iti amin. Agraman dagiti koleksyon iti ka. Inalaga. Boss. Salbag day Giant Hanson. Makita tulang. Patayag. Boss. Natay dagiti talo kakadwak. Napalto ka da. Kasano itanda ito ay? Boss, pangasim ha. Diyak kaya ting madusa. Ang mga no paltogan nak ni Doña Anita. No mamuan na tayo ay. Anya ti kayat mo? Ilimad tayo? Boss, nagdaka kwarta ti koleksyon. Nakuha pa iti sweldong mapagbayad mo. Boss, sampat kayo! Awan pa'y amuyo! At itidanong kang agas, Mama.
Agtumar kayon. Kalpasan na, aginana kayon. Agyaman ak iha. Sige, mama. Aginana kayon. Noada ka sa pulan nyo, awagan daklaang. Tani, awan mo't gayam ti babaon ng dito mansyon. Sige lang, iha. Ada ak dito mansyon, mama. Saan kayo apanawan? Nakatulugan ni mama. Mangkita ang itipagpalasan niya. Ta sigurado ang naging at. Saan ang mabaling ang mabaybay ang tiling at itibukot na. Nagadukat akawas ni maman. Jak pa'y amunoan niya ti alaag. Anya dayta? Basit abang? Anya ti linaon dayta? Kita agman. Kwartan sama. Anya tagito eh. Paspasit nga alahas. Nagadun da ito nga alahas. Diyak laing pagarup ang nagadugayam ti alahas ni mama. Katuro balito. Kalpag ka, babae! Ha? Mama? Rumwar ka dito'y silid ni kan ni papam. Mama? Rumwar ka. Pagsahan ka na sumsumrak pa ito'y. Mama, kayat ko lang ti mga liti pagsukatan yung pasigurado ang naging... Rumwar ka! Rumwa kayo itamot lang. Apay, boss? Yung kayo kahit iti babay. Rumbang nga at nakasukat dagiti babae anay talaw. Boss? Agunay kan. Kano saan? Sikat agsumbat kini madam. Amangan no ipapatay na kapay. Gapo na nagliway ka. Sige, boss. Rumwarak itamat lang. Agayabag iti kadwa ka. Iti kasta. Dardaras ti panagbirok may iti babae. Sige. Ngem ipasiguradom ang napipintas a babae ti isang pet mo dito'y pasdak. Oo, boss. Agawaan nyo. Sakbay nga umay sumarungkaran ni madam dito'y. Oo. Ma'am Carlota, kayat ko ti mapan idya tiyandaan. Kayat ko kumaasarungkaran ti gayem ko ani nena. Barang maranak itan idya dagus na. Sige, pastagan anak ka. Wen ma'am, kas itisigod nga aramidak, manglimlim mo ak. Ala, mapan ka, Ella. Basta di ka agbaybayag, ha? Laglagi pong kuma. Di mi kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Wen ma'am, agliday kami lakit di na dadakas ang mapasamakan ka. Kamrunaan ni Victor. wen ma'am, di kay agdanag. Makasangpetak dito'y mansyon, anak karadkad. Inak di bumatang iti pasarabok ka ni nena. Dumagasak iti groserya. Titalo alalaki iti day abanda. Kasla mailasin ko ah. Dagiti pasurot ni Doña Anita dagita. Kasarsarita dati may sabalasan. Nalabit nga agtawan iti 20. Ha? Simurutan kadakwada? Dakas dito ah. Amangan no ipandakit dimat iti pasdak. Kartingak, kamakamak ida. Saan ang mabaling nga agbaligida? Anyat ti aramidak. Tapno mailisik dayjay abalasang iti imada. Amom, miss, takal ti sweldo jay. Katamok, magustuhan, ngaputan naragsak jay. Talaga? Oo, isa di ka lagi di agbabawi sa morot. Podlo kayo tayo, Chris. Sige, ipan mo iti kotse, dino. Mapan kami iti dadya banda. In kami pa agsapol iti kadwana. Tapno saan to, amatuukan. Unto ko!
Sige. Pupunakan iti kotse, miss. Purain ta dagiti kakabok. Mabaling ka ti ano itong piwat? Nabarang amin? Sige. Ipagikis, inispal ka lang ti pakadaksam. Darasam, agawaan, pumanutan dito eh. Ilawlawag puntukan ka, inton nakadayutan. Dito'y nga aglingad, miss. Ibagakan ka lang ito. Saan ka amamat pati kadagijay alalaki? Paisagmak da ka laang. Amam mo kida, gapo tamay saak mat anagbalin a biktimada. Pagbalinin da ka laang nga abalbalay dagiti customer da ababaknang iti pangipanandakan ka. Wen, iso adi ka mamatpati kadakwada. Gaputa sikat ti madaksan. Ala, agawid kan. Katliklikam dagiti tao ang mga awis kan ka nga agtrabaho. Anya? Nang runa nukas kadakwada. Gaputa isagmakda dagiti babae nga awisen da. Matay ka laeng no umanugot ka. Anya tinapasamak ka din ah. Ano ko? Mahulog. Anya tinapasamak ka. Naluknag ti Jakamoto. Nakatalikot iti pinalagdak. Jakamono sino? Anya? Kat ti babae recruiter. Paano na? Awan mo tinay. Paano na siguro? Wino, nagbutalin kat ti maray. Kapo iti panangpalagta kanyak. Anya? Salbagmat. Kakaiso na anaawis tayo. Nagpukaw pa. Hala. Agkulay ka. Intag sapol iti babae nga bisa. Tagaw. Malulawak. Nagsakit ti ulog. Ana pala. Anay ka. Ana. Aggatangag pa iti pasarabog kanya nena. Maragsakan lakit di ang makakita kanya. Gumatangak iti dilata, tinapay, kan daddo mapay. Auntie Ella. Ha? Auntie, siga ka dirita. No pa'y nang limlimo ka kas may saabakan. Kabisado klat na titaktakdan mo. Ami, siga ka dirita? Auntie, siya. Ami, saan adito iti pagsaritaan ta? Umay ka, mapanta iti nalingad a lugar. Ijay ta nga ang sarita. Basta tinapasama kanyak, Antela. Okay. Iso nga ita. Awan ti sabaling adda iti panunot ko. Ano iti agkipayas. Anya? Jak pakawarin day jay ademonyo. Parigatak aging ka iti matay. Inot abatayak. Numarit na natiriga. Anya? Awanan ti sirserbi ti biag korte. Awan. Saan ka kumanga agsaw iti kasta? No kayat mo? Sumurot ka kanyak. Pumanaw kan iti ko tayo. Kayat ko asumurot kamat kanyak, Ami. Adak itan iti balay ti may sa abak ng apamilya. Kat amom ka di no asino da? Da Victor. Anya? Da Victor. Ni Victor. Wan. Ngam awan ita ni Victor iti mansyon. Gaputa adda iti serbisyo. Anya? Iso asumurot kan kanyak, Ami. Sana kasumurot kan ka. Kan pangasim. Tadi mong dakdakamatan kan ni Victor nga addaak ijikota. Nasaysaya atin alipatag. Gaputa linipat na kon. Anya? Addan kayan ayat na. Kat ni Ma'am Rina. Ni Rina? Wen, da itatipod na. Iso nasaysaya atin alipatag. Kat pangasim anti. Di mo to kumadakdakamatan kan kuana. Di maipapankata kami kanilando.
amay sa kamin a rebelde. Ha? Kabusor ti soldado ti rebelde. Kadyak kayat adumtang to ti altawa. Asapulan na kami ni Victor. Kat amang ano isupay mismo ti mangisagmak kada kami. Anya? Linipat ko ni Victor ante. Kat ipamaysak itan ti agibalas. Ngam, Ami, dinak ka din denggan? Ante, no ipalubos ti panawan. At kadwatan tumat lang. Ngam nasaan? Panalabit amay sakto na bangkay. Awan mabalinta. Anya? Ami, pangaasim. Agpanunot ka kumaan na imbag. Di mo ad-addaan adadaan ang tibiyag mo. Nabayakan ang nadadahal tibiyag ko, Auntie. Kan awanin ka sa kan tibiyag kanyak. Napukaw ko tinadakal ko. Napukaw ko tilanaki nga inihikayat ko. Kan napukaw ko matantindayo ko. Anya pa ti sarili tibiyag kanyak kita. Ami. Ulitak, Auntie Ella. Saan man to kumanak da kamatin kan ni Victor? Di may papankada kami kan nila nito. Taamangan no da kami nito ti agpipin na tay. Anya? Salpag! Awan na pulos tinasarakan tayo, babae. Umikay damat ka na tayo. Huwag niyo rin dugo. Sunit nyitan. Anya nga tataramitan tayo. Mabukol dugo. Urayin tayo sumit ko. Katpatsyot. Agpanligi tayo. Sige! Oh, daytan ti babae, tagal. Akaliptak kayo. O to. Miss! Hindi ka tignay ti dakas, tanga tayo ka. Nakatutok ti imukakang ka. Alam! Magnakat! Ang kawan! Sayang, may mesa babae tinakalapan tayo. Huwag nga ron. Sa babae, inton bigat mo ron. Pangipanay niya kanya. Iponda ka iti parayoso. Sige, mabalin mo di agsublay di asyenda, iha. Di na kun pakadanagan dito eh. Mama, sorry ha. Nakapungtot kayo kanyak idikan man. Sorry mat iha, jak hinamnamang akong rutakat ka. Jak inggagara. Mama. Okay akon iha. Iso mabalin na ko na panawan dito yung mansyon. Agsubli ka ni di asyenda, nakasapulan da ka ichay. Sigurado kayo, Mama? Wan, iha. Sige, Mama. Agsubli ak na rutan iti asyenda. Nanay Insyang! Agsubli ako ni iti asyenda. Makamu kayon kin ni Mama, ha? Wan, Ma'am. Telepono. Hello? Hello. Sino daw ito eh? Kumusta ti inam a demonyo? Sino ka? Apayakas ka ti bagbagam itina. May sa a demonyo ti inam, Rina. Amunak. Wen, amambong kalaunay. Gaputadak laeng iti asidek yun. Anya ti masapul mo? Ibaga miti na masardengan nanti kinadakas na. Mamapatay tao ti inam. Anya? Paltugak ti inam. No saan pa'y laeng nagbalbaliw. Hello? Hello? Sino daw chay ako na? Apayakas chay ti magpagana. Kan... Amunak. Sino mata? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe kan ta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Apay, mama. Dakas kayo kadi. Mama, patay kayo kadi. Ni, anya ka din dagita sa asawang iha. Isawanti ko na dyan mawag itay, mama. Anya? Aday mawag itay kat sikati na kasungbat? Wan, mama. Saan mo apat patyan day jay? Dadaol ti ulo day jay. Wan iha, agballa day jay. Wan, nalabit magbala. Gapoy ti boses na. Kas na saan anormal ti panagsauna. Iso adi mo patpatyon. Lipatam timbag pagana. Tauray siya, kanayon nak-ariribukan. Iso manipot ita. Saan ako na basta sumong batlat ta iti telepono. Mama. Ala, agsuplikan iti asyenda iha. Kasapulan da ka ijay. Okay, mama. Ati ti agas mo. Agtumarkan, tahanalpas kamatan itay anangan, Rosa. Agyaman na. Kumusta ang tirik na? Sumaysayaan. Iti ka nito ang makapapigsakan. Kan mayatan tirik nam. Sumangat tayon ijukuta. Uy, sumurutak ka na kayo. Nasayaan. Ada ginatang ko ang pagsukatama. Agsukat kan tulatan. Agyaman na. Kumusta tirik na ni Rosa, Ami? Sumaysayatan mga ansong. Ay, kasi mat. Disidido a sumurot ka data ijukuta. Nasayat mat. Anyan. Nagadon a dinadaol dagiti awanan bain. Ababae. Ami. Addan to pagpatinggaan da. Sana may satel daw. Aguray dalaan. Maawatan ka, Ami. Amok ang magagaran kan nga gibales. Talaga. Ngam saan pa'y na ita. Nasaya tamon. Ami na banag. Adda oras na. Kat urayin tayo lang ti umno atsempa. Para iti panagibales tayo. Kumusta ti kayo mo, Ella? Saan mo anaan lukoy ngagtrabaho dito i mansyon? Wano iti asyenda? Awanan iti pagnanaudan na, ma'am. Pimanaw ka nun. Kasta ti ko na ti kaaruba na. Kasta ka di eh. Di namot tinam mo no sa dino tinapanan ni Nena. Iso ati ginatgatang ko nga agpaay ka ni Nena. Impadawat kon iti bakat a kaaruba na. Sayang. Ngam sapay ko ma, tadalat tayo tinasaya at akasasaan. Ang mga matnoan yan, tinastrat na trabaho. Nang lunakat nagado ti manangal ilaw ita panawan. Ang mga nunastrat nakit din taglako iti marihuana. Anya? Ay, saan ko mamat, ma'am? Sapay ko mata saan. Ngamin, kaadwan na itakat dagiti agtutubo ti baundang aglako iti marihuana. Oh. No saan aga po kadagiti agom iti pirak. Awan ko matikas ta mapaspasamak, ma'am. Naagom iti kwarta ti dadaulo dagita nga aglaklako iti marihuana. Wan, wad na dayta. Oh. Kaasimat dagiti agtutubo. Isa sa pulam ti gayom mo, Ella. Kat pilitam nga umay dito'y ngagtrabaho. Agyamanak, mama. Tamasagnan kayo iti padayo a tao. Wan, nang runa kadagiti agtutubo pay lang. Hello? Rodrigo? Wen, siyak. Asino daytoy? Amok nga dita ni Ella. Itad mo ti telepono, takasari ka. Ella? Asino nga Ella ti bagbagam? Kan asino ka? Di ka naglibak pa, Rodrigo. Kayat ko akasarita ni Ella. Itad mo kan kwa na ta telepono.
Di ka kumamang tagtag. Awan ti Ella dito'y balay mi. Wrong number, tinay-dial mo. Sorry. Amok anito niya ni Tadayjay. Sapsapol na ni Ella. Rodrigo, asino na ita kinasarita mo iti telepono? Ni Anita, agong ungat. Itod ko kano ti telepono kin ni Ella. Kay? Inlibag ko. Nga abda dito balay ni Ella. Imbagat nga awag dagnagan iti Ella ditoy. Nasaya at tainlipak mo. Kan ano iti bagana kin ni Ella? Diyan ka mo. Agriring manan, Rodrigo. Saan mo nasumbatan pa'y? Anya? Mabitlaan, taihang ko dahi ta telepono. Tapno saanan, nagring pa'y. Diablo ano, Trico. Busy ti telepono na. Ilibak na nga adda iti mansyon na ni Ella. Amok itana. Amukon no asino ti Kohler. Pakanayon amang botbotang kanyak. Ni Ella lakit ti. Wana. Awanan ti sabay. Ay na, ma'am, sir. Saan yun nga italtalot dahil dyan adon niya, Anita? Agbalansan na talaga. Agong ungat ka, no? Kat kayat na ka, akasarita. Dahi ta tipod no, Ella. Jak pagan ano ang kasarita, sir? Awan ti interes ko ang makisarita kan kwa, ha? No kasta nga daw mawag. Kat amo yun nga iso. Saan yun nasungsungbatan pa'y? Anya? Ang mga maagatap iti sabay no kasta, Rodrigo. Ay, nasungbatam. Yung ilibak mo ti kadda dito'y ni Ella. Wan, talaga akas tataramida. Agyaman ak unay, ma'am, sir. Amudak nga isakit. Kat agsubadak kada kayo, gapo iti kinaimbag yun. Dakkel ti pamatik ani Ella ti Kohler, Bart. At da telepono da Rodrigo. Kat iso ti aramaten na nga umawawag kanya. Kaya't asawan. At ni Ella iti mansyon da Rodrigo? Wan. Kat amok nga iso ti Kohler. Ti awanan bain nga Ella? Agbayad kanyak iti kastoy nga aramitan na. Kasano ang masigurado yo ani Ella ti Kohler? Gapotag na iti mansyon da Rodrigo. Kan nakita ni Tiago, iti ipapan ni iti panagsiin ijay. Anya? Apa asang imbaga kanyak ni Tiago na itabanag? Apa inaskan ka di pa'y amamuam? Madam. Bart, bilinin ka. In kayo agsiin iti mansyon da Rodrigo. At no makita yun ni Ella, patayin yun. Madam. Nagalis ti biyag ti salbag a babae. Namin ano aginandat ko nga ipapatay. Ngam sa naklatang agbaligi. Madam. Aggunay kayon, Bart. Gunggunaan kanto iti dakkel agatad. Iti kanito apapatay mo ni Ella. Uy, boss! Kung nangamin iti ni madam, at ako ni bagbakapay ka. Ako na patayat ka no. Tiago, saan mo nga raramidan dito? Dahil ti kanito apatayin ni Ella. Si kantumad ti patayek. So at di ka kibaltan. Ipaimayo kanyak ni Ella. Tas siya kung timakam mo. Nalawag. Wala ko, Nasaya at launay, Tiago. Agtungpal ka kanyak. Tapno nasaya at ka. Patayin ka. Iti kanito nga agdarasodos ka. Nagpaskulan ti ruot dito'y tanag ni Marina. Kaya't asawan na ita. Saanan yan imay ni Ella ang nagdalos. Nasamukan to'y ayan ti tanam na. Agiruota. Kat kalpasan na. Inakto iti kalapaw. Sarong karak na ti kalapaw ni Marina.
Nga ako, dito'y kalapaw ni Marina. Ay na, tunggal umayak dito'y. Nagdala kita malagip ko. Pinakaamamas ana pasamakan ko na. Jaklat ta malipatan. Naranggas dagiti pasurot ni Senyor Simon. Dabaet kentungan. Isuda tinang papatay kin ni Marina. Isuda. Agdalusak met dito. Kalpasan na. Pumanaw ako. Hello? Apay adi ka sumungbat. Hello? Ikaw na. Amok kasi ka na ito'y Ella. Agsagana ka. Sa puling ka aking gama patay ka. Ella, simot ngay ramraman mo, iti ginadakos mo. Ha? Dunya Anita, adak laeng iti likodam. Likodak? Awan man? Timbalyaw ka. Nakita. Ha? Awan man tao iti likodak? Timbalyaw ka manen. Nakita. Anya ka diya talaga ti kayat mo papasamak. Anya ti kasapulang kanyak. Kwarta? Sana nga agrup-grup at kwarta, apadam. Apay ati ka parang kanyak, iti personal. Makiktot kanto, inton makita na kiti personal. Ngamno ita, palpaliiwan kapaylaeng. Adda kiti likodam Dunya Anita. No agpakadakas kalata, iduron kan ijay imperno. Anya? Ang dati pa nagsublimi iti doktor Mangansong. Mao di siguro dati pa nagsublimi iti doktor. Sige, kuyugan kayo. Ang mga numasalaw yung dagiti nakalaban tayo, katdakas kayo. Manglimlimo kami, Mangansong? Uray siyak, manglimlimo ak, akas makitaltalon. Agkalugong ak iti payabyab. Manglimlimo kami, matkas bakat. Sige, ipanta ni Rosa iti doktor. Nasaya at met, tapno ma-check up iti hosto. Tapno awanton ti parikot, inton adda tayon iti kuta. Ma'am, agpakada ako, ma. Adala sa rungkara kagayam ko. Ni Nena? Saan, ma'am? Sa anak mo't lang agbayag. Agsubli akto adagos. Ala, atakan ka, Ella. Agandat ka. Day, patrimori tigit ti mansyon. Babae. Ni lalaki ti day. Paltugak. Kat siguraduak amataman. Guard, pakirikap ti gate. Bumulukar mo! Bumulukar mo! Bumulukar! Kanal po ang pagkinangag ko ay yung matabay tiyay. Ma'am, di kayo rumrumwar. Tapanam! Itiakin nga to ang pasap ti mansyon, ma'am. Sino tinagpaltog itay? Awan makitak at tao itirwar ti gate. Kaya't asawan ti kanal buong itay. Nga adda tao nga agsisiim ditoy. Talaga nga awan makitak babaan to'y larga bista. Ella, asino di nagpaltog? Kunak no addan natamaan ti kadagiti guard.
Jack amon asin ti nagpaltog, ma'am. Ngam amok asyak ti pinunteriana. Anya? Nagasatak tayo laang. Pasaan ka na tamaan? Ay na, madanaga na kan Ella. Iso mabalin ka di. Saan ka narumrumwar dito balay? Mama. Mga asim, saan ka pailaang arumrumwar? Amangan no agbanligidan amang patay ka. Oo na, Tiago. Napatay mo ni Ella. Saan pa madam? Agarimwara pa ba iti gate da Diamantson? Ngam jakmat na puntaan iti pinaltugak. Anya. Nagkunang kamutan. Madam? Apay-ati mo na puntaan. Nilapit di Ella di ko na manakita marimwar iti gate. Nalapit, madam. Ngam jakmat na puntaan. Agsubli kay Jaya. Tapatayam ni Ella. Makamukan noan niya ti wagas mo. Tapno mapatay mo. Madam? Iti ka nito ang mapatay mo. Ikarikma, Tiago. Maalam to ti inkarik adak kalagatad. Kas gunggunam. Wan, madam. Agsubli ak iti day Diamantson. Tapatayat ni Ella. Nasayat. Sika ti binilin ko amang pataykan ko na. Kat masapol nga ramidam. No kayat mo ti dakkal agatan. Kayat ko, madam. Dakkal agatan ko naman. Sige. Aramidak nita, madam. Iti may kadwa kong daway. Sana ko nagkibaltang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya tinagsaritaan nyo kini Madam Itay. Palpaliwan kayo, Tiago. Napatag ti pagsarsaritaan nyo. Kas makita iti gargaraw nyo. Kuha. Awan kan iti dayta banag. Amoy, amin ka din na banag kat pakibiyangan. Anya? Kan maysa, ni senyora te kasarsarita. Isuad di kan makibiyang. Taawan mo bibiyang mo iti nagsaritaan may. Tiago, ibagam kanyak no anya tinagsaritaan nyo. Sana nakasapulan. Basta, ada pangibabaw na kanyak. Kasta. Sige, no di mo kaya't may baga. Saadan ka, itidalan mo. Kat patayin ka. Anya? Awan ba alam mo kanyak, Tiago? Kaputad ka sa akalaban. Di ka mapakawan, nga uray asino ka ba'y. Kwa, boss! Agpudno ka ka di yung wenosan. Nira! Boss! Anyamatan. Kaya't ni madam mapatayat. Isong agsubliak iti mansyon nga yan na. Tapatayat. Anya. Di mo't nagsaritaan tan ti may papaniti da ita banag. Boss. Ita, Tiago. No saan ka nagtungpal kanyak? Ipasigurado makin ka. Asikati matay. Saan kat ani Ella? Abay ngamin nga sakit mo launay da jaya babae. Boss. Dakkel ko mga kwarta no bilang tamatay. Laglagi pam ti imbagakan ka ini Tiago. Kat no di kang tungpal. Kat pinatay mo ni Ella. Aglamang kan. Gaputa saan ka asar dalan. Sa pulang ka. Nga oray sa dino pa iti ayan mo. Kat inutin ka apatayan. Boss. Amam muna, Tiago. Iso asya ditong palan. Kastagayam. Anyan. Nasken nga ibaga tayon daytoy iti pan nakabagit tilintag. Saanin, sir? Awan mo't lang ti Sir Serbina. Dakdakas no agipulong kayo. Anya? Tapay. Basta saanin, sir. Awan mo't lang sir biti amin. Tanupod no ti atap ko. Sigurado asyak mo't lang ti madaksan no agipulong kayo iti pulis.
Anya? Bayan tayo latan, sir. Tinasken, agan nadak akanayon. Amok asyak ti ponterya day dyan nagpaltog idi kalman. Kat uray da kayo, sir. Agan nad kayo mat. Gaputa uray ko na inyo agayim yo. Kabailan na kayo lapta apatayan. Anya? Ela, anya ti kayat mo asawan? Di ka unay agtaltalag, sir. Iti mapaspasamak ita dito San Isidro. Rombang nga agad nad kayo. Agturturay ita ti kinadakas. Kat awan ti samtuen dagita managdakdakas. Gapo iti kinadakas da. Agraman gayam da. Kabailan da apatayan. Uray di mo idiritso kanyak, ti kayat mo asawan. Maawatag lata, Ela. Sir? Wen, maawatan ka. Kat agyaman na, iti palagip mo. Rosa, anya di mapaspasamakit ka. Nasakit ka dito sugat mo? Nasakit pay. Yung sugat ko di marikrinag. Rosa, maawatan ka. Ala, Poston, saan ka nga agsangit? Panunutom ti panagimbag mo. Nas kanyag paimbag ka. Agpapiksa ka. Iti kasta. Makabalas ka. Balsam dagiti tatawan ang ipupukan ka iti dayjay apasda. Wen. Maturog ka. Saan ka nagsantay? Maturog ka, Rosa. Sana ka makaturog, mga ansong. Iso aling marap. Ure siyak. Jakmak makaturog. Iso nga gianak pa ilang ni Tiruan. Agsangsangit manin itay ni Rosa. Kaasimat. Patib ka rin ti pakinakam na. Kasta tinaramit ko. Kanayon analiday. Ngamawatag. Gaputa na dadaal kat nga roden ti kinababae na. Napaltugan pa'y. Naimbaglaan yun tasana na tay. Wanyarot. Kat no makikitak ti kinaliday na. Sumkan kanyak ti bongtot. Kat kayak kun apatayon dagiti awanan bayin. Ami. No pa'y kasta. Sa anak nga agdarasudos. Akas iti kanayon mo nga ibaga. Addan tumat la tiyempo na. Pudno da ita. Luita. Andi nga yung pelang ni Rosa. Patib ka rin ti pakinagam na. Derong ba nga sumuko? Kat apakan ti kinaliday na. Wen. Kasta ti aramida kumanganso. Kaya't ko ano rumwar ka, Ela. At daimat mo apaltog. Pangsalaknib mo iti bagim. Ti rason, gaputa damang pangpangta iti biyag mo. Wen, sir. Di nag-awagan na ni ti sir. Ti kaya't ko ayawag mo kanya kat Manong Rodrigo. Ha? Kasla at pulis no sir kunam kanya. Sir, ay, Manong. Kasta, ti kaya't ko ayawag mo kanya. Manipod ita, Manong kunam kanya. Taimbilang kan kaskabsat ko. Agyaman hak, Manong Rodrigo. Sudlan ta ti tupiko tay-tay. Ti panagimot mo iti paltog. Wen, Manong. Day tamat ti pinampanunot ko. Nurumara. Kayat ko nga adda paltog nga imot ko. Kalasag ko kadagiti daka sa tao. At damit inted ko kan kaapaltog, ison teramatem. Agyaman hak, Manong. Ay, pasensya kayo na. Nang isang baya kon dito iti pakariribukan ti amin nga adda dito eh. Uray dagiti babaunan nyo. Mabutang dan arumwar iti inaladan ti mansyon. Di dan kayat ti rumwar. Saan mo ang nagayatan ti mapaspasama, Kela? Nasayat kit di tadda ka ditoy. Kat saan da ka basta mapatay, dagiti dakas at tao.
Ang parikot, Boss Bart. Natarimanan na kiti barbwire. Naisubling iti sigod. Nasaya at dagol. Naska na masukatan na kita barbwire. Di nalaglag na at ramatan tayo. Wan, Boss? Manggayam, kurang pa yung nagiti babae. Ado pa yung ti kurang. Upat lang tinasangpat mo, dagol. Wan, Boss? Yung kaming tumanan mang sabol. Rumbang lang. Ha? Ni madam. Ingkay lo katigay, dagol. Ayan ti koleksyon, Bart. Kaya't ko nga lahan. Kastamatan ti listahan. Kwa, madam. Alayawat mo kanyak ti koleksyon dito'y pasda. Ladingit ak, madam. Basit lang ti koleksyon ita. Anya? Basit ngamin ti customer. Anya? Imposible! Ladingit ka talaga, madam. Tinaglakwan nyo iti marihuana. Ayan na. Basit mo't lang, madam. Gapotawan una iti customer gimatang iti marihuana. Nairanamat asang imay dagiti suki tayo. Anya? Mabaling nyo kita ang tilistahan, madam. Saanan? Puisit. Sige, rumarak matlang. Sa di mati papanan nyo. Inda kag shopping. Nagmaymaysa ka, madam? Anya kuma? Kuyugan kan. Saanan? Agyan kan dito'y paraiso. Sangwam dagiti customer asumangpat. Nang rona dagiti suki tayo. Ada plano mang ansong. Kayat ko ang mapasamak to. Ano rita, Ami? May papan iti pasdak anang ipupukan da kanya. Anya ti pampanunutan? May papan iti dayja pasdek. Kaya't ko nga ungawan tayo ti pasdak. Anya? Kabailan tayo day tanga aramidan saan ka di? Wala. Nagasta nga ron. Pabutakan tayo day ta ang pasdak. Rodrigo, manumot din abulan tinapalapas. Duan abulan. Wen, apay ka di Carlota? Iti day ta naglabas na alaldaw. Awan ti may nagpanggap kada tayo iti takas. Nasayaan? Ngam uray pa'y. Saan latang agtal na ti panunod ko, Rodrigo? At dalat ta amak kanya. Maawatan ka. Ngam, saan kumaaday tati kan hayon mo a panunutan? Kaputa saan kamat amaan ano ditoy? Saan na basta makastrek dagiti kabusor diti mansyon? Sa bagay. At dagwardya tayo, Carlota. Saan da baybayan ang makastrek lata dagiti dagas at tao diti mansyon? Urayin ta lang ni mga ansong Rosa. Kalpasan na, mapantayon ijekuta. Wen, nananayon ti piksan. Kabailangan timag na. Wen, kabailak. Napanggimatang yung mga ansong iti-itugot tayo ijekuta. Madamdama pa'y adan day jay. Adala pa man. Adda kagaya man mga ansong. Ado day taginatgatan ko. Kasapulan tayo jay kuta dagita. Hala, agsagana kayan. Tayo to sumipnet. Mapantayon, ijay kuta. Agyaman na, Boss Bart. Sana ang nadusa. Agyaman na. Wan, gapo tano na amuan ni madam tinapasamak dito yung pasdag. Uray siya, may raman na madosa. Ha? Iswati aramid mita. Ituloy mo ti agsapol kadagiti babae. Ato pa iti kasapulan. Wan, Boss. Katpilyam dagiti napipintas kan kalaslasbangan na. Iti kasta, maayayo dagiti umaya customer. Kaya't kamanen na palagipan, Tiago. Iti kanito, anapatay mo day Ela. Dakkalagatad tited ko kan ka. Madam! Patayam, tapno awanan ti pakariribukan ti panunot ko. Kwa, madam! Agkad ka?
Di mo kaya tidak kalagatan? Di mo kaya? Iparamig ko langan iti sa bali. Kuha madam. Sige, agtong parak. Nasayaat. Ala, agunay ka nga rodan. Katitikan nito ang napatay mo ni Ella. Pues, itad ko kanti kong kunam. Katno kayat mo, ikan ka pa'y iti pauna. Ha? Pauna? Ay, una madam. Sige, ikan na nga rodan iti pauna. Karamid at tibilin mo. Abanos ka, Rosa. Talaga nga adayo ichikuta. Mairon kan tumatlaan. Agina ito lang. Sa nabali. Adda tayo ni tikatangaan ti dalan. Madam Damapay, makadanon tayo ni Jekota. Agin na tayo bilit mga song. Total, awan mo't pagpagdadan tayo dito eh. Kaasimat ni Rosa. O sige. Nabannog ka, Rosa. Madlaw na unay, nabannog ka. Magpatanda mga song. Nakadanon tayo, Rosa. Oh my ka, Rosa. Sumurot ka kanya. Mapantay ti kalapang ni. Sige. Mga ansong, panawan da kan dito eh. Sige lang, Ami. Mga song, naibalik kayo Wen, inuray niya na anay ti panagimbag ti babae akadwami. Sakbaya si mga kami. Awan gayam, Milando, ayam na. Napagdamat ka muli tayo boy. Basta pa siya, mga song. Napanda niyo, why? Kasta ka ni. Sige, tulungan dat. Ipan tayo tiyanak, dagiti bitbit ko. Amin kayo kadi anak gapo iti pasda. Kat si Morot dito ikota. Wen, si mangat kami amin. Mangat kami amin. Mangat kami. Awan ti simni na kada kayo? Wano, nagawid iti pamilya na? Awan. Kasagayan. Amoyo. Jak kaya ti panagtalinaod ko dito ikota. Ngem gaputad dagiti dakas at tao. Akas kadagiti tao anang ipupok kada tayo iti dayjay apasdak. Masapol ang makiting puyugak dito eh. Tapno mabalis ko ida. Nada kayo? Kat nadadaal ti kinababae nyo. Kas tamat kanyak. At dapat kinapasama kanyak. Gaputay digda mo. Napatay da kun iti panagkunada. Naawananak iti puot iti daydi agon daway. Kat intapwakdak iti bakras. Kasi taman gaya. Ngam nagasatak pa lang ta si bibiyaga. Iso nga ita. Awan sa bali nga adda iti panunot ko. No di ti agibalas. Katda kayo. Kayat tyo kadimot ti agibalas. Uy, kayat ni. Kayat ni. Agtitinulong tayo nga ron. Tapno makabalas tayo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.